guidance that God gave. Imana iduhana umugisha twakira mama n'amashimeshi akomeze n'izindi gahunda. For her to proceed with other program. Hallelujah. 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 Bose tugihagaze hobera umwe cyangwa babiri umubwire karibu mu nzu ya data. Still standing, hug one or two, welcome them in the house of God. Yes, wabikora neza rwose. You can do it perfectly. Ni byiza ni by'agaciro kuba mu nzu ya data. It is good and of great importance to be in the house of God. No kubana n'abavandimwe. And being with your brethren. Twongeye gusuza abadukurikira online. We are also greeting those who are following us Namwe online. turabahobeye aho We are muri. also hugging you wherever you are. Amen. Amen. Tudatinze reka tujye mu matangazo. Without further delay, let's go into announcements Kugira ngo tuze kubona umwanya uhagije wo kumva ijambo so ry'Imana. that we get enough time to enter the Word of God. Icyambere turibukiranya iyerekwa Imana yahaye umubyeyi wacu. Remind ourselves about the vision that God gave our apostle. Yo kurema inteko ingabo zikomeza abicwa ba Kristo batanga ubuzima biyeguriye wese umwami Yesu Kristo baturutse ahantu hatandukanye bafite n'amateka atandukanye bahujwe n'umwuka w'umuryango basanwe batojwe bakanoherezwa biyemeje ko bamaza Yesu Kristo nk'umwami w'isi muri kinyejana mu magambo ahinnye gusanwa kubwo gusana. Our vision says to raise an army of disciples of Jesus Christ who are life givers, fully consecrated to Jesus Christ, coming from different backgrounds and with different history, interconnected by the spirit of a family, restored, trained, equipped, sent to resolve, to make known Jesus Christ as the Lord and King in this generation. In short form, restored to restore. Amen. Kuwa mbere dufite amateraniro yacu ya family. On Monday we have a family gathering kuva saa 12 kugeza saa 2 z'ijoro. from 6 p.m. to 8 p.m. Tuzasubiza bino bibazo bibiri. We will reply to these questions. Ni iki wize muri iki cyumweru? What did you learn in this week? Nuhe mwanzuro wafashe? What is the decision that you took? Tukira ngo turashimira n'abantu bose bitabira family. As we are still there, we thank everyone, all those people who attended. Gose Imana ibaumugisha. May the Lord bless you. Report turazibona. We see the reports. Kandi tuva amakuru yuko rwose muri gukora partage nyinshi kandi nziza kubera zino nyigisho. And we also get to know that you are making a lot of sharing because of these teachings. So muri family niho nanone habamo gucukumbura no gusobanukirwa neza. So in the family gathering, that's where we get to go deep in the word and understanding more. So tukaba dusikangurira rwose buri wese kwitabira family. So we are requesting everyone to join the family gathering. Utayifite yareba mama Esther akamuyobora aho yateranira. Those who doesn't have one to fellowship from, you can go to Mama Esther and lead you. Mama Esther yahaguruka mukamureba. She can stand up and you see Gose her. Imana ibaumugisha. God bless you. So kuwa kabiri no kuwa gatatu tugira ishuri rimwe abigishwa. On Tuesday and Wednesday we have discipleship classes. Abiga ku manywa batangira saa 3 kugeza saa 6. Those who have classes during day, they start from 9 to 12. Hanyuma abiga nimugoroba bagatangira saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro. And those in the evening starts from 6 p.m. to 9 p.m. So turacyakira. So we are still welcoming. Ariko kino cyumweru nicyo cyanyuma. But this is the last week. Kugira ngo twakire. For us to welcome those who want to start classes. classes. Ni utaratangira wareba papa Bishaye nawe akakwandika cyangwa se Blessing akakwandika. If you haven't started yet you can go to Papa Bishaye or Blessing, then they write you down. Kandi tunashimira rwose abantu bose bize bagasubira inyuma bakajya gutanga amakuru bagahinduka. Uyu munsi dufite promotion y'abantu benshi cyane babonye bene wabo bahinduka bakaza kwiga. And we thank those who went out proclaiming and testifying what they've learned through these classes, and it helped many to come and join the classes. So turashimira ingabo zoherejwe rwose ziro zirakora kandi turabishimira We Uwiteka. deeply thank the army that were sent and they're working. We thank God for that. Ya kuwa kane tugira rero amateraniro asanzwe ya rusange. On Thursday we have a normal gathering Kuva saa 11 n'igice kugeza saa 2 n'igice.
from 5:30 to 8:30 p.m. tuba turi hano nanone twiga twumva ijambo ry'Imana. We come here, listen to the word of God, tunarushaho kumenya icyo Imana idushakaho no gusobanukirwa, getting to know better and understand what God wants from us. hanyuma kuwa gatandatu haba ishuri ririmo abigishwa ku banyeshuri biga muri weekend. And on Saturday there is discipleship classes for those who do classes in weekends. Kuwa gatandatu batangira saa 3 kugera saa 6. So today they start from 9 a.m. to 12. So bigaragara ko rwose buri cyiciro cyabona umwanya wayo bitewe na gahunda zanyu. So it's possible that every kind of a person can get time to do these classes. Hanyuma ku cyumweru tugira amateraniro abiri. And on Sunday we have 2 services. Aya mbere niyo twashoje atangira saa 1 saa 3 n'igice abari Igifaransa n'Ikinyarwanda. The first service we've just concluded it, that starts from 7 to 9:30 from Kinyarwanda translated to French. Hanyuma ya kabiri na yanga turimo atangira saa 4 saa 6 n'igice abari Icyongereza n'Ikinyarwanda. And the second service is this that we're in for Kinyarwanda translated in English, that starts from 10 a.m. to 12:30. Hanyuma ba banyeshuri biga muri weekend bakasigara bakiga kuva saa 7 kugera saa 10. And those discipleship that do discipleship classes in weekends, they stay on Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Kuvuga ngo abanyeshuri biga muri weekend biga kuwa gatandatu bakiga no ku cyumweru. That means those who do discipleship classes in weekends, they study on Saturday and Sunday. Hanyuma muri iyi minsi kubera ko turi mu yindi gahunda idasanzwe iminsi 40 y'umuganura. And in these days, because we are in special program of 40 days, dusenga tumurikira Imana no mwaka, praying and presenting to God this year. Buri cyumweru duhura hano saa 10 tugasenga amasaha 2. Every Sunday we meet here at church at 4 p.m. Yes, and we pray 2 kuva saa 10 hours. kugeza saa 12. From 4 p.m. to 6 p.m. praying. Dusenga tumurikira Imana uno mwaka tunafata uno mwaka. Praying and presenting to God all this year. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So ayo niyo matangazo. These are the announcements. Hari DF cyangwa se urubyiruko rwo hagati reka tubyite gutyo. There are youth under 25. Yes, bafite imyaka iri munsi y'imyaka 25. Those who are under 25 years old. Kuri uwa gatandatu bafite amasengesho. On this Saturday they have prayer program. Murabizi ko kuva kera bajya baterana kuwa gatandatu. You know that they've always been fellowshipping on Saturday. So bazasenga ariko basengera mu kiriya cyanditswe. They will be praying, but they will pray through that scripture. Tivuga ngo ragiza Uwiteka inzira zawe zose. That says, commit to the Lord whatever you do. Hanyuma nawe uzahabwa umugisha cyangwa mu byo ukora byose. And he will establish your plans. Amen. Amen. Iri mu Migani igice cya 16 umurongo wa 3. It is found in Proverbs 16 verse 3. Bazatangira kuva saa 9 kugeza saa 12. They'll start from 3 p.m. to 6 p.m. So turasaba rwose urubyiruko ruri muri iyo myaka rwose ntimuzabure. So we request all the young people that are in that age, do not miss. Na mahirwe rwose ni kuwa gatandatu, na mahirwe ku musore ugahura n'abandi basore bagenzi ba mugasenga mukamurikira Imana future yanyu mugasenga. It is for a great important being a young people and meet your fellow young people and fellowship. So icyo nicyo gihe cyo kuinvestinga for your future. This is the time to invest for your future. So rero niba uri umusore rwose ntuzabure muri ayo materaniro. So if you are a young person in that age, do not miss this fellowship. Ni kuwa gatandatu kuva saa 9 kugeza saa 12. It is on Saturday from 3 p.m. to 6 p.m. Ayo niyo matangazo rero tuzagendera mu kino cyumweru. Those are the announcements of this week. Tukaba tubishimiye Imana. And we thank God for that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tugeze mu kindi cyiciro cyiza cyane. We've got to another good moment aho tugiye kumva Imana ivugana natwe. where we are going to listen God speak to us. Buri usomye ijambo ry'Imana, Imana iteka ishaka kuvugana n'ubwoko bwayo yohereza ijambo. Whenever you read the word of God, when God wants to speak to his people, he sends the word. Kuko ijambo ntago wayitandukanya n'Imana. Because you cannot separate the word from God. Tugiye kumva Imana ivugana We n'imitima are going yacu. to hear God speaking to our Nkaba hearts. ngusaba kugira ngo nawe uno munsi nuve hano utumvise icyo Imana ishaka ko wumva. And please, I request you, do not leave this place without listening to what God wants you to listen. Hallelujah. Amen.
Amen. So kuva uno mwaka twatangira turi kumwe n'umubyeyi wacu, So ever since we've started this year, we are with our parents. ari kutwigisha rwose kandi turafashwa. He's teaching us and we are truly being blessed. Niyo mpamvu mbasaba rwose aho uri wahaguruka maze ukamfasha tukamwakira That is akatugezaho why icyo Imana I yashyize ku request mutima you we. to stand up and applause for him and he's sharing what God put in him. Murakoze. Thank you. Reka twicare. Let us sit. Turashimira Imana kuri aya materaniro ya kabiri. We thank God for this second service. Imana yaduhaye kubona bucya, yaduhaye kubona umunsi mushya. God has given us the privilege to see the brand new day. Kandi ni ubuntu twagiriwe n'Imana. And it's a grace from the Lord. Iyo wabonye bucya ukabona uteye intambwe ivuyeho indi irakurikiye, uragiye uragarutse ugeza aho ugiye no gushimira Imana. When you see a new day coming, you wake up and it works, you go where you wanted to go and you get back, it's something to be grateful for. Kubaho n'ubuntu bw'Imana. This life is the grace from above. Niyo mpamvu rero tutabifata nk'ibisanzwe ahubwo turashima Uwiteka. That's why we don't take it for granted, but we praise the Lord for that. Tuyongerera amashyi ishimwe. Let us applaud the Lord and praise him again. Turabakiriye mwese muri teraniro rya kabiri mu gusangira ijambo ry'Uwiteka. We welcome you all in this second service. Yaba abari hano ndetse n'abari kudukurikira online mwese muhawe ikaze. Those who are present and those who are watching us online. Muri uyu mwanya udasanzwe wo gusangira ijambo ry'Uwiteka. In this special service of sharing the word of God. Tumaze iminsi kuva umwaka utangira turi kuganira ku bijyanye n'itorero umuryango. It's been a few days since the year began. We've been sharing about the church as a family. Ikintu gishingiye ku mubano w'umwana n'umubyeyi mu mana. Something that is based on the relationship of father son. Twavuze ibintu byinshi ntabwo nshobora kubisubiramo byose. We talked about a lot of things. I can't go through them. Ariko reka ngerageze ngo ishusho wowe utabanye natwe kuva dutangira. But let me try and give you a summary for you who've been not here. Twagaragaje umutima w'Imana cyangwa imyumvire y'Imana ku bijyanye n'iki kintu cy'umuryango. We saw the heart of God or the understanding of God concerning this thing of church as a family. Twagaragaje concept y'Imana kuri iki kintu cya church family. We saw the concept of God towards the church as a family. Tubona ko Imana ibikomeho cyane. We saw how God pays so much attention to this. Tubona uburyo ibiha agaciro cyane. We saw how important it is to God. Ariko nanone twibajije impamvu yabyo ni iyi. But also we asked ourselves what is the reason behind? Kubera ko Imana ibiha agaciro cyane. Why does God value that? Kubera ko Imana ibikomeho cyane. Why is God so much paying attention to this? Twabonye yuko ni kugira ngo Imana irinde isezerano n'igihango cyayo ibinyejana ku bindi. We saw that it's for God to be able to guard and protect his covenant through generations. Itorero umuryango nibo buryo niwo muyoboro Imana ikoresha kugira ngo ikomeze isezerano ku binyejana no ku bindi. The church as a family is the channel through which God can protect his covenant through generations. Nanone twateye intambwe tureba imyumvire y'abantu, imyumvire itandukanye ituruka ku bantu batandukanye ku bijyanye n'itorero umuryango. We stepped forward where we saw different kinds of understandings. Tubona yuko abantu bayifiteho imyumvire itandukanye. We saw that people possess different understandings. Hari abantu batazi na gatoya n'ikintu na kimwe. There are people who know nothing towards this kubera subject. yuko bari mu bujiji kandi biravuga ngo ubwoko bwa burazira kutamenya. Because they are ignorant, and the Bible says that my people are perishing due to lack of knowledge. Abantu bayifite imyumvire itandukanye rwose. People have different kind of knowledge. Hari abantu bazi ariko batanazi neza. There are some who know but they don't know well. Hari n'abandi bazi neza. And there are those who know well. Ariko hari n'abandi rero banabirwanya ku bw'impamvu zitandukanye. But there are also those who fight it due to different reasons. Bayirwanya kubera impamvu zitandukanye. They fight those teachings due to different reasons. Kubera ibikomere byabo bagize. Because of the abuses and the past experiences. Mu buzima umuntu anyura muri byinshi, hari umuntu utabwa n'ababyeyi, iyo rero uzanye ikintu cy'ububyeyi uzana ijambo umubyeyi kuri we n'igikomere. In life we go through a lot. People get abandoned by their parents. So when you try to come back as a parent in their life, you are bringing something sensitive to their lives. Abantu bagiye mu mateka yabo bakomereka mu rugendo rwabo mu matorero, yuzanye rero ijambo itorero n'igikomere.
People have been offended by churches, so when you try to bring it back into their lives, they become sensitive to that. ariko nanone harababirwanya kuko satani arabahumekera kubirwanya. But there are also those who are inspired by the devil. ariko nanone tureba nanone intego y'izi nyigisho niki kigamijwe muri izi nyigisho. But also we looked at the purpose, the aim of these teachings. intego tugamije niki? umuntu uzakurikira izi nyigisho azakuramo iki? bizajya kurangira afite iki? asobanuye iki? ahawe iki? What is the reason for these teachings? Those who are going to follow these teachings, at the end of the day, what are they going to learn from them? ikintu cya mbere nuko azahabwa ubumenyi kubijyanye n'iri hame ry'itorero umuryango. The first thing is that they will gain knowledge towards church as a family. kubera ko principle. twabonye kare ko hari abantu batafite ubumenyi kandi iyo umuntu atazi ntabwo ababizi. Because previously we saw that there are people who are ignorant, and once you are ignorant, you know nothing. hari nanone kongera guhabwa gusobanukirwa neza ku batafite ubumenyi buhagije. And there's also providing deep understanding for those who don't have enough understanding, kugira ngo babashe gusobanukirwa neza. so that they may be able to understand properly. intego ya gatatu The third ni ukwibutsa nanone abasanzwe bazi no gushimangira ibyo basanzwe bazi. is to remind and enforce things that are already known and practiced. kubera yuko gusubiramo ibintu ntago bigwa nabi. Because repeating things does not kill. n'abanyarwanda babivuze neza biryoha byagize gute? Yes. Even Rwandans said it well, it is better once it is repeated. iyo umuntu ari gukora imyitozo bisa nkaho ari gusubiramo ikintu kimwe, asubiramo ikintu kimwe, ariko icyo ataba atazi nuko hari ikintu kiri gukoreka ku mubiri we. When you are practicing, you do not know that what you are doing, you see as if you are doing one thing, but in reality you are perfecting. ahubwo bihindura wa wundi urushaho kumva kongera kumva akanumva. Instead, it's like you are putting on an emphasis to what you are learning. intego ya kane rero The fourth ni reason ugutanga ubumenyi ndetse no gusobanukirwa uko umuntu yabaho akanakorera Imana mu itorero umuryango. The fourth is to equip us with knowledge and understanding about how to live and serve within a church family. iyo umuntu ari mu itorero umuryango agomba kurimenya akanamenya uburyo aribamo ndetse n'uburyo anakorera Imana muri iryo torero. Once you are in a church family, you have to acknowledge that and know the ways through which you can serve in that church. kubera yuko ntabwo wakura inyungu mu kintu utafite ubumenyi buhagije. Because you cannot obtain profit from the things you do not understand. muri kiliti ya mbere natanze urugero umuntu utunze imodoka azi kwicana gusa ariko ntabwo yayivana aho iri. In the first service, I gave an example of someone who knows how to start a car, but they don't know how to drive it. nubwo ariye ntacyo yamumarira kuko nta bumenyi buhagije afite. Even though you own the car, it cannot be profitable to you because you don't have enough knowledge. niyo mpamvu rero umuntu uri muri church family agomba kwisobanukirwa neza, akamenya uburyo aribamo neza, akanamenya n'uburyo anakora Imana mbeni muri iryo torero. That's why when you are in the church family, you must understand where you are, you know how to stand in it, and you know how to serve the Lord in a church family. now kuva kwa kane rero Now from Thursday, twatangiye rero ku kibazo kwibaza ese umubyeyi mu Mana ninde. we began by a question. We asked ourselves, who is the Father in the Lord? kubera yuko twavuze yuko ni ikintu gishushanya umubano w'umubyeyi n'umwana, itorero umuryango. We discussed that church as a family, it's something that demonstrates the relationship of father-son. ese umubyeyi mu Mana ninde? Who is the Father in the Lord? ni umuntu wese uhagarara hano akabwiriza? Is it anyone who stands at the pulpit? ese ni umuntu wese ugusengera? Is it anyone who lays hands on you? uko bimeze kose hari n'igihe rwose usaba mugenzi wawe ubufasha bw'isengesho akanagusengera. Do you know, even in our lives, you may ask someone a support in prayers and then they pray for you. ushobora gusanga umuvandimwe ukamubwira mwenda ata hari ibintu ndi kunyuramo ndashaka kabisa umfashe, hari icyifuzo, hari ahantu nshaka akazi rwose fatikana nanjye dusengere iri opportunity nyibone. ni ubufasha bw'isengesho. ese umuntu wese gusengera niwe mubyeyi? You may approach a brother or a sister and ask them for an assistance in prayer when you have something ahead of you. Does that mean when they pray for you, do they become the Father in the Lord? ese ni umuntu wese witirirwa Imana niwe mubyeyi? Is it anyone who is named after God? ese ni umuvugabutumwa wese niwe mubyeyi? Is it any evangelist who is your father? ese umubyeyi mu Mana ninde? Who is the Father in the Lord? ese ni umuntu wese ubyitirirwa? Is it anyone who's been named after? so turashaka kurebera hamwe ndetse twabitangiye kwa kane We want to see it all together because we began it on uwo ari Thursday. we umubyeyi mu Mana. Who is the Father in the Lord? reka tujye mu busobanuro. Let's go into the twavuze definition. yuko umubyeyi mu Mana ni umuntu Imana izana mu buzima bwawe kugira ngo
akuyobore, agutoze, aguherekeze, akwigishe, agutunganye, agutegure, agufashe kugera ku mugambi Imana yakuremeye. A father in the Lord, it's someone God brings into your life to lead you, to train you, to accompany you, to teach you, to prepare you, to perfect you, and help you fulfill the purpose of God over your life. It's someone who is brought by God in his godliness, in his choices. It is someone who does not appoint himself, except God himself is the one who appoints him. When God calls that person, he gives him certain responsibilities upon someone or certain individuals. Kandi iyo nshingano ijyanye no guherekeza, no gufasha, no gutoza, no kwigisha, no gutunganya kugira ngo wa muntu Imana imushizeho cyangwa imwoherejeho abashe gusohoza icyo Imana yamuremeye. And those responsibilities concern leading, training, accompanying you, teaching you, preparing you, and perfecting you in order to help you realize the purpose of the Lord upon your life. Ibi bintu by'ububyeyi mu Mana rero ntabwo ari amazina. This thing of fatherhood in the Lord, it's not about titles. Nubwo byabaye indirimbo, nubwo byabaye imvugo isanzwe, ariko suko byakagombye kumera. Even though it has become like a normal song, but it does not supposed to be like that. Ndabizi ko ni ibintu bivugwa cyane muri generation yacu tubamo. I know it's something that is being talked about in our generation today. Ariko ni ihame rikomeye cyane mu maso y'Uwiteka. But it's a great principle in the eyes of the Lord. Ni Imana itoranya umuntu mu bushake bwayo. It's a God who picks and selects someone in his goodness. Kubera umugambi ifite mu buzima bw'undi muntu runaka, itoranya umuntu wundi kamuzana gushigikira uwo mugambi kugira ngo uzabashe gusohora. Because of the plan he has upon someone else's life, he chooses someone to come and nurture that plan and put you in the proper way so that you can be able to fulfill that plan. Kuba umubyeyi mu Mana rero ntabwo ari amagambo n'inshingano. Now, being a father in the Lord, it's not about words, but it's about responsibilities. Nta nubwo ari umwanya w'icyubahiro. No. Ni mbere na mbere umwanya w'inshingano. It's not even a place or a position of glory or glorification, but it's a place, a position of responsibility. Twishingikirije ibyanditswe bitandukanye hariya kugira ngo dusobanukirwe ubusobanuro. We've been reading through different scriptures in order to interpret this properly. Ndagenda mbivuga gusa gutyo bikiri gutyo. I'll be going through those scriptures as they are. Muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 kuko ni ibyanditswe twasomye kwa kane sinshaka kubyinjiramo. Those are the scriptures we read on Thursday. I don't want to go back through them. Muri Matayo igice cya mbere tubona inkuru ya Yosefu aza mu buzima bwa Yesu Kristo. In Matthew chapter 1 verse 20 to 21 we saw Joseph coming into the life of Jesus Christ. Ntabwo Yosefu yari se ubyara Yesu mu nyama n'amaraso. Joseph was not the biological father of Jesus. Ariko Imana mu bumana bwayo yaramuzanye mu buzima Yesu Kristo kugira ngo amurere, amutoze, amwigishe, amuherekeze, azakure abumugabo ushitse uzabasha gusoza umugambi w'Imana. But God in his sovereignty, he brought Joseph into Jesus' life so that he can teach him, train him in order to perfect him for his service in the future. Yosefu ntabwo yabihisemo na Yesu ntabwo yabihisemo. Joseph did not choose that. Even Jesus Christ did not. N'Imana mu bumana bwayo yahamaga Yosefu ndetse aranamutegetse nutandukane n'uyu mukobwa Mariya, gumana nawe, uyu mwana n'uwanjye, wowe uhagarara kuko hari uruhare rwawe, hari inshingano nguhaye ku buzima bw'uyu mwana. It is God's will because he even instructed him to remain with Mary. He told him, remain there because there is a responsibility that I'm assigning you to that life of that child. Umubyeyi n'umuntu Imana izana mu buzima bw'undi kugira ngo amwigisha, amutoza, amuherekeza, akora ibiriya byose twavuze kugira ngo umugambi w'Imana wa muntu ahetse ubashe gusohora. A father is someone who is brought into someone else's life so that the plan of the Lord that is upon that person's life, you may train them, educate them so that you can perfect them to fulfill that purpose. Reka nkwereke ibyo Yosefu yakoze. Let me show you what Joseph did. Marayika amaze kumubonekera amubwira iyo nshingano, amubwira uwo muhamagaro Imana imushyiriho ku buzima bwa Yesu Kristo. After the angel had manifested to him and showed him all the plan of the Lord upon yarinze Mariya atwite uwo mwana. He'd been with Mary when he had Jesus in her womb. Yosefu atangira umurimo wo kurera umwana akiri mu nda ya nyina.
Joseph began to raise the baby when she was still in her mother's womb. amwakira avuka. He received the baby when he was born. Murabizi kuno bagiye bakubitika bashaka naho kubyarira Yosefu ashakisha kugeza ngo yavuke mu muvire. Yosefu yaraho ngaho akora uko ashoboye umwana aravuka. You know the difficulties they went through trying to find a place where the mother would deliver the baby. But remember, even Jesus was born in a manger. Umwana amaze kuvuka haza ikibazo cyo kwica abana. Herode atangira kwica abana bafite imyaka 2 kumanuka. Do you know, after even the birth of Jesus Christ, Herod knew about it, and then he said that they should kill all the babies that are below 2 years. Hanyuma rero marayika aragaruka abwira Yosefu, nabwo yabwiye Maria, abwira Yosefu, kuko ni wowe nazanye nk'umubyeyi mu buzima bw'umwana, ni wowe ufite inshingano runaka nshaka gukoresha mu buzima bwe. Fata uyu mwana umuhungane na nyina Egiputa. And then immediately the angel came to Joseph, because he was the one who was assigned to take care of the baby. So he told him to arise and go to Egypt. Bajya Egiputa. They went to Egypt. Hanyuma Herode amaze gupfa, marayika nanone aramubonekera mu nzozi aramubwira ngo subirayo kuko washakaga ubugingo bw'umwana yamaze gupfa. After the death of Herod, now the angel came back to Joseph and told him, the one who was after the life of the baby is now dead. Now you can go back. Aragaruka. Then he came back. He was yagaburiye umwana. He fed the baby. Yaramwambitse. He clothed him. Yaramureze. He raised him. Yaranamujyanaga mu ishuri kujya kwiga amategeko kuko afite imyaka mitoya. Bajyanye n'ababyeyi be mu rusengero ahandi yasigaye afite 12 ans. He even used to take him to learn about laws, because at his 12 years old, you remember how he went into the church and he remained there conversing with the priest. The problem I'm asking myself is this one. Yari umwana w'Imana wavuye mu ijuru, kuki yarakene umuntu nka Yosefu mu buzima bwe? But the problem I'm asking myself is this. He was a child straight from heaven. Why did he need a guider? Yari anahetse ubumana n'umuhamagaro ukomeye gucungura isi yose. Yarahetse umuhamagaro ukomeye cyane. And he was carrying the glory of the Lord and the great calling. Ariko Imana mu bumana bwayo, but God in his godliness, iyo iteretse umugambi runaka ku buzima bwawe, once he places a certain purpose on your life, izana nundi yambitse ububasha n'ubutware kuza mu buzima bwawe. He also brings someone with authority and the fatherhood so that he can guide you, kugira ngo aguherekeze muri urwo rugendo, so that he can escort you in that journey, agutoze, akwigisha, agutegura, agutunganye, so that he can teach you, train you, perfect you, kugira ngo uzabashe gusohoza wa mugambi Imana yateretse mu buzima in bwawe, order to be able to fulfill that purpose which is upon your life. Uwo rero Imana izana kugira ngo agufashe muri urwo rugendo niwe bita umubyeyi. That one now that the Lord brings to help you and guide you in that journey is the one who is called the Father. Aza gukora umurimo w'ububyeyi mu buzima bwawe. He comes to perform the work of a father in your life. Nibyo Yosefu rero yategetswe n'Imana kuza gukora mu buzima bwa Yesu. That's what Joseph was commanded to come and do in the life of Jesus. Twabonye urundi rugero uburyo Paulo yaje mu buzima bwa Timote mu byakozwe n'umwe igice cya 16. We saw how Paul came into the life of Timothy in Acts of Apostles 16. Paulo yageze ahantu bita Derubi, ari kwigisha abona umusore yumva umutima uramukunze, yumva ko bagomba komatana nawe. Paul came in a place called Delbe, and then he saw Timothy, and then he felt attached to him. Uko niko yamufashe ajyana nawe, atangira kumutegura, atangira kumufasha, atangira kumwigisha no kumutoza, aza kuvamo umushumba ukomeye waragiraga intama mu itorero rya Efeso. That's how he took him, trained him, and made him perfect until he turned him into a priest, a father, a pastor in the church of Ephesians. Umuhamagaro w'Imana mu buzima bwawe ntago bikuraho kurerwa. The calling of the Lord upon your life does not exclude the father upon your life. The presence of a father or the fatherhood. So rero hari abantu benshi nicyo kibazo kibagira. Many people have that issue. Umuntu ahamagarwa n'Imana akerekwa rimwe kabiri ibintu bigacika. Someone will be called by God, and when God gives you a revelation, it becomes a big deal. Niyo mpamvu mubona hari amafuti menshi n'amakosa menshi agenda akorwa mu mubiri wa Kristo. That's why you see many errors in the body of Jesus Christ. Kubera yuko bamwe baranze gutozwa no gutegurwa no gutunganwa no kwigishwa. Because many have refused to be trained, to be taught, to be educated. God does not use self-made. Imana ntabwo ikoresha abantu bikoze ubwabo. Yes, bigize mbese bena bonga bakora amafuti menshi. Such people commit a lot of errors.
reka nk'urugero ruri muri bibiliya. Let me give you an example in the Bible. Uzi impamvu Adamu wa mbere yakoze amafuti igihe kitaranarenga kitaranagera ataranatinda cyane? Do you know why the first Adam committed an error even before time? Dore ubuzima bwe ko ari bumeze. Look how his life was. Yavutse ari umugabo. He was born when he was a man. Ahita ashaka umugore. Immediately he got married. Nigeze aba umwana. He did not be a child. Ariko uzi kuvuga uri umugabo. Imagine being born a man. Being born an adult. Abantu benshi dufite cyane cyane abakozi b'Imana cyangwa se reka mvuge burya abantu benshi bamwe bitirirwa izina ry'Uwiteka bita abakozi b'Imana bamwe bakora amakosa kuko bameze nka Adamu wa mbere. Many people who are servants of God commit mistakes because they behave like the first Adam. Donc bavutse tubara bavuga butumwa direct. They were born while they were preachers immediately. Nta muntu wamwigishije, nta muntu wamutoje, nta muntu wamuteguye, nta muntu wamukosoye, nta muntu wamutunganije, nta muntu wamuragiye, nta muntu wamuherekeje, no, we yavutse tu Adamu direct ari umugabo afite umugore. No one taught him, no one trained him, no one corrected him, no one showed him the right way. They were born while they are adult. Data agiye kubikosora. When the father was about to correct that, aravuga uwa kabiri ntabwo azaza avuka ari umugabo. He said the second will not be born an adult. Uwa kabiri ntabwo azavuka afite ubwanwa. The second will not be born with beards. Oya, uwa kabiri. The second one, azavuka ari uruhinja. He will be born a baby. Nzazana umuragira. I will bring a shepherd upon his life. I will bring someone to raise him up. uzamwigisha. I will bring someone to teach him. uzamutoza. I'll bring him to someone to train him. uzamuherekeza. I'll bring someone to escort him. kugira ngo atunganwe azabe umugabo ushitse. So that he can be perfected and be a perfect man. gusohoza umugambi wanjye ku isi. Who will be able to fulfill my purpose on earth. turi rero mu rubyaro rwa Adamu wa kabiri. So we are the descendants of the second Adam. Paulo niwe wafashije Timotheo. Paul is the one who assisted Timothy. Timotheo iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Paulo yandikira Timotheo n'urwandiko rwa kabiri ushobora kubona umushumba ukomeye cyane ufite backup y'inama, backup y'umubyeyi, backup y'umuntu umuherekeje. Uzareba ibintu yamwandikiraga amabanga komeye cyane amubwira umukozi ukomeye w'Imana. When you see the first letter that Paul wrote to Timothy and the second one, you would see a great man of God who has a backup of a teacher, a trainer who made him who he was. Inama, for example, ngiri mu Timotheo wa kabiri gice cya kabiri umurongo wa 4. In Timothy chapter 2 verse 4, arambwira mwana wanjye na waba umusirikare. He said, my son, no one can be a soldier yishire muri by'ubugingo and connect himself to the matters of life. ushaka kuba ministry strong mwana wanjye. If you want to be a great minister, ugomba kugira imyumvire igisirikare. you must possess the understanding of an army. umusirikare nafata ibibonetse byose. An army does not pick whatever he yishira mu sees. by'ubugingo ko bitemba kose. He does not involve himself in everything. umusirikare agira discipline. A soldier has a agira discipline. umurongo. He has a proper kandi agira guidance. intego yo kunezeza shebuja wamwandikiye ubusirikare. And his purpose is to please the one who has appointed him as a soldier. Minister ufite umuntu umugira inama nk'iyo ngiyo yakweshuwa gute, yatsindwa gute? A minister who has someone with such understanding, with such advices, how can they fail? urugero rwa gatatu buryo Eliya yaje mu buzima bwa Elisa. The third example is how Elijah came into the life of Elisha. mu bami ba mbere gice cya 19 guhera ku murongo wa 19. In the 1 King chapter 19 verse 19 to 21. Elisa yari umuhinzi. Elisha was a farmer. yari umuhinzi mworozi afite ma business byakora. He was a plowler and had many other businesses. ariko Imana ikamubonamo umugambi n'imirimo izamukoresha kubera umugambi yashize ku buzima bwe. But the Lord will perceive the purpose and the plans that he had upon his life. kubw'iyo mpamvu rero ihamagara umugabo bita Eliya imohereza mu buzima bwa Elisa. For that reason, he called a man called Elijah into the life of Elisha. ntabwo ari Eliya wabihisemo nta nubwo ari Elisa wabihisemo. It is not Elijah nor Elisha who chose that. ibi ni ibintu bishingira mu bushake buhanitse bw'Imana. These are the things that are based on the sovereignty of the Lord. ntabwo Imana igisha inama iyo igiye gukoresha iri hame.
The Lord does not seek advices when he's about to execute this principle. kuko mwibuke ikibiri kurinda ni isezerano ryayo, ni cya gihango cyayo, ni wa mugambi wayo iri kurinda. Ntabwo rero igisha aba bantu inama. I want you to remember that God, by doing this, he's protecting his covenant, he's keeping his purpose and his will upon that individual. Ibwira Eliya, haguruka ugende usige Elisha mu kimbo cyawe n'uzagusimbura. Now he called Elijah and told him, go and anoint Elisha because he's the one who's going to succeed you. Nagira ngo mu bumuntu nje nishire mu mwanya wa Eliya. In the flesh, let me just place myself in the position of Elisha. No naje aho Elisazi ari. I'm coming where Elisha is. Uwambwiye gusigande. You have told me who to anoint? Kuba umuhanuzi. To be a prophet. Ibintu ngiye nakoze uyu muhinzi yabikora. The things that I did, this plowman can do it. Uri kuvuga uhi? Who are you talking about? Uyu muntu asanze ari kuragira ari guhingisha ibimaza. This man who is using these oxen. Ariko Imana. But God, He's the one who places the plans in the lives of people. And he's the one who knows what he will use those lives. So that's how God does it in his plans. He found Elisha now farming with his plowing. He was plowing with his 12 oxen. And then he threw his mantle to Elisha. A spiritual person. The good thing is that Elisha was not someone who is dedicated to his career only, but also he was a spiritual man. A professional person. He was also a spiritual one. He wasn't only a professional person, but also a spiritual man. Let me tell you, children of God who are gathered in this house today, business, abaganga, abengineer, abubatsi n'abandi abakora technology ICT n'ibindi, buri muntu wese mu nshingano akoramo mu byo yize muri domaine ashoboye kugerekaho kuba umunyamuka twagakoze ibintu bikomeye cyane. Every individual, everyone here in their respective careers, if you would not only dedicate your lives to that, but also remember to add the spiritual life on that, we would do great things in this life. Ikibazo nuko twese iyo umuntu amaze kubona koridoro runaka agenda akabyirundamo ni byiza, akabyisuka muri byiza, akibagirwa ko hejuru kuba afite umubiri, afite ubugingo, afite n'umuka, ayibagirwa ubuzima bw'umuka. The bad thing is that sometimes when we see a small corridor where we can make our lives, we go and put ourselves, our efforts, our energy, our minds into that, but we forget that we have the body, we have the soul, and we have the spirit. So rero Elisha bamaze kumunagira umwitero ntabwo yari profane, asobanukirwa ibyo bakoze. So after Elisha has seen the mantle, has been thrown the mantle, he understood exactly what happened. Cyangwa Uwiteka aduhe aya maso n'aya matwi yishurirwa. I pray that the Lord would give you these eyes and these ears of revelation. I pray that God will arise men who have the Spirit of God in their lives. Doctors, medical doctors. Many doctors. I pray that the Lord will arise engineers who have the Spirit of God in them. I pray that the Lord will arise people who learn technologies but who have the Spirit of God. I pray that the Lord will arise farmers who are full of the Spirit of God, who have the understanding of the spiritual realm, who have the revelation of the principles of the Spirit. By revelation what it has been done to him. After the mantle had been thrown to him, he understood exactly what took place. He
He rose and said, please, would you bear with me? I'll go say goodbye to my parents and my relatives. Then I come and follow you. And then Elijah told him, have I done anything to you? Have I done anything to you? Have I asked anything from you? But Elisha understood that what he did meant something. It meant, come and follow me. A father doesn't have to interpret everything he says. If you wait for the father to tell you everything, you will delay in your journey. By revelation, there are things you are supposed to catch by the Spirit, because once you are a spiritual person, you catch a lot. Sometimes I discuss with my wife this. When we are discussing about our relationship with our Father. Do you know there are people who are closer to their fathers? They spend more than 10 years, but if you observe their lives, you see there is no manifestation than the person who is a bit far. What causes that? Biterwa na level ya spirituality ya understanding ya spirituality cyangwa se kuba profane. It is determined by your level of spirituality or your profane. Hanyuma Elisha uko niko yagiye asezera se na nyina aragaruka aramukurikira atangira kumukorera. That's how Elisha went and said goodbye to his parent, then came and started to serve him. Kandi murabizi yaje kuvamo umuhanuzi ukomeye. And you know well that he became a great prophet of God. Ntago muhamagaro w'Imana waje mu buzima bwe Eliya amunagira umwitero. The calling of the Lord did not come upon his life when the mantle was thrown to him. Hoya. No. Ahubwo niwo munsi yahujwe n'umubyeyi kugira ngo nono iby'Imana ateretse muri bitangire kugira muri manifestation. Instead, that was the day when he was connected by the man who was to be the father to train and nurture his gift. Hanyuma yaje kuvamo umuhanuzi ukomeye. And then he became a great prophet. Umubyeyi rero ni inshingano ntabwo ari umwanya w'icyubahiro. Now fatherhood is a responsibility, is not a position of glory. Ntabwo ari uburyo abantu babibona n'uburyo babifata hano hanze. It's not how people perceive it outside there. Ntabwo ari umwanya ugwesha ububasha ku buzima bw'abantu kumva kuri hejuru ya bose. No. It's not a place that gives you powers over other people so that you may feel that you're superior than them. No umuntu Imana ihamagara mu ntego yo gufasha, yo gutoza, yo kwigisha, yo guherekeza abo yamushizeho kugira ngo basoze icyo Imana yabahamagariye. It is the responsibility of coming, teach, train, assist, help, perfect the people that the Lord has put into your hari icyitonderwa nifuza kubereka. There is an attention that I want you to pay. Icyitonderwa cya mbere. The notices that I want you to inform you about. Icyitonderwa cya mbere. Kuyobora umuntu kuri Kristo ntago bihagije kukugira umubyeyi we mu Mana. To lead someone to Christ does not make you a father of the one you helped. Iki ni kintu mugomba kwitondera cyane. This is something you have to pay attention to. Ntabwo ari umuntu wese wazanye mugenzi we kugakiza bimuhesha ubasha bwo kuba umubyeyi we. Every time you bring someone to Christ, it does not mean that you have become the father of that person. Bishobora Imana ishobora kukwemerera kuzana umuntu kuri gakiza ariko nanone ikakwestablisha nk'umubyeyi ukamuherekeza mu mikurire ndetse no gusoza umuga birashoboka ariko byonyine nibihagije. It is possible that God can help you to bring someone to Christ, and then he helps you, he establishes you as the father to that person, but leading someone to Christ is not enough. Only that is not enough. Only that is not enough. Ntabwo abishingira uvuga ngo singe wakuzanye kuri Kristo. Muri Itorero singe wakuzanye ninge papa wawe. You can't base on that and then tell someone, I'm the one who brought you to Christ. I'm the one who brought you into this church. Don't you know that I'm your father? Okay, reka dufate urugero rworoshye. Let me take a small example. Iri torero buri kwezi byibura tusohoka mu kuvuga ubutumwa hano hanze rimwe mu kwezi. This church, every month, we normally go for evangelism at least once. Tusohoka n'itsinda ry'abantu, itsinda ry'ivuga butumwa. We go as a department of evangelization outside. Tuba turi 5, 8, 10, 20 ça dépend.
We are either 5, 10, 20, or even above. wowe ukagenda ukigisha abantu babiri bakakira Kristo. You go and preach to 2 people, they receive Uyu Jesus. nawe yakiriye umuntu yagigishije umwe yakiriye Kristo. And this one also preaches to another one, he Uyu receives nawe Christ. yakirije abantu batatu Kristo. This one has helped 3 people accept Jesus. None kuba wowe wahari abantu wazanye kuri Kristo n'uyu akabazanya abantu kuri Kristo n'uyu akazana abo bantu mwazanye Kristo bibagize kuba umubyeyi wabo automatically. Now, since you people have preached to those people and they have received Christ, does that automatically make you the fathers of those people? Oya ntabwo ariko bigenda. That's not how it works. Ntabwo ari umuntu wese wazanye kugakiza uhinduka umubyeyi ntibishoboka ntabwo ariko Everyone bigenda. you bring to Christ, it does not make you their father. Reka tujye mu cyanditse Yohana igice cya mbere mu murongo wa 43. Let's go into the book of John 43 to 53. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira. The next day, Jesus decided to leave the Galilee, finding Philip and said to him, "Follow me." Yesu ahuye n'umugabo bita Filipo aramuhamagaye Filipo aramukurikiye. Jesus met a man called Philip and then he told him, "Follow me." Umurongo ukurikira. The next verse. Filipo uwo wari uwi Betsaida umudugudu w'iwabo na Andereya na Petero. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. 45. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the laws and about whom the prophet also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Filipo waje kuri Kristo maybe amaze kwiga ka class amaze kugira ubumenyi ajya mu ivugabutumwa agenda azana Natanayeli aramubwira ngo ngwino nkwereke umugabo nkwereke uwamfashije nkwereke uwo twari dutegereje ngwino mukwereke amuyobora kuri Kristo. After Philip was called, maybe Jesus taught him a few things about what he was teaching them. And then the next day, Philip went out and met Nathanael and told him, "Come, I show you whom Moses spoke about. Even the prophets wrote about him. He is Jesus. He trained me. He's the one who teaches me." Baravuga ngo amubwira ngo ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. And then he told him that he's Jesus of Nazareth, Urabona kuno babivuze mwene Yosefu. the son of Joseph. Kuko Yosefu yari mu buzima bwe. Because Joseph was in his life. Bamuidentifiyaga kuri Yosefu. They had identified him to Joseph. Kuko ari umuntu Imana yazanye mu buzima bwe kugira role akora kugira ngo amugeze aho agomba kugera. Because he was a man who was brought into his life so that he can assist him to reach to where he was going. No turebe bya Nathanael na Filipi 46. Nathanael aramusubiza ati mbese i Nazareti hari kiza cyaturuka. Filipo aramusubiza ati ngwino urebe ngwino ibyo kwigirisha ibyo kwivugisha ibyo byose uri kuvuga ngwino ubanze urebe ibyo byose biragushiramo. Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. "Come and see," said Philip. 47. Yesu abona Nathanael aza dukuvuga ngo Filipo amaze kumukonvenka amaze kumweme amaze kumubwira aravuga aravuga ngene ndebe reka ngene nacyo aragenda araza. Yesu amubona aza ari amuvuga ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. When Philip has now convinced Nathanael, they came to Jesus both together. But when Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite to whom there is no deceit." Nathanael asubiziki. Nathanael aramubaza ati wamenyehe? Yesu aramusubiza ati Filipo utarahamagara. Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Hanyuma 49. Nathanael aramusubiza ati Rabbi uri umwana w'Imana koko ni wowe mwami wa Israeli. Nathanael declared, "Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel." Avuze amagambo abiri akomeye hano ugomba kwitondera. He said 2 powerful words that you need to pay attention Rabbi to. umwigisha umutwara mbese wigisha. He said Rabbi, who is a teacher. Avuze nanone umwami nukuvuga ngo yemeye ubutware yemeye ububasha.
And then he mentioned about him being a king, which means he's accepting the authority. Ni Filipo wamuzanye munsi ya autorite ya Yesu Kristo. It is Philip who brought him under the authority of Jesus Christ. Ariko kuba Filipo yazane Nathanael nago byagize Filipo kuba umubyeyi wa Nathanael. But the fact that Philip brought Nathanael to Jesus did not make him the father of Nathanael. Ariko se yakoze ubusa hoya nago yakoze ubusa hari icyo yakoze. But did he do nothing? No, he did something. Yamuzanye ku birenge nawe atorezwaho. He brought him on the feet where he is trained. Yamugize umuvandimwe we ku mubyeyi umwe. He made him a brother that they share the same father. Yaramufashije nawe kuba umwana ku mubyeyi ubatoza. He helped him to be a child to the father who was training them. Nago Filipo byamuhesheje ububasha bwo kuba umubyeyi wa Nathanael kuko ari we wamuyoboye kuri Kristo. It did not give powers or authority to Philip to become the father of Nathanael. Kubera yuko nago Filipo yakomeje gutoza Nathanael ahubwo yaje ku birenge bya Kristo araguma niho yatorejwe niho arerewe. Because Philip did not continue with training Nathanael, instead they were both trained on the same feet. So ikitonderwa cyambere nifuza ko musobanukirwa kubijyanye n'umubano umubyeyi n'umwana cyangwa church family. What I want you to pay attention to regarding the father-son relationship or church family. Nuko umuntu wese wazanye kuri Kristo nagwa ahinduka umwana nawo nago is that whoever you bring to Christ, you don't become their father and they don't become your child. Because we have seen who is a father. The second, teaching someone does not make you a father to the one you taught. Teaching someone does not give you the powers or the authority to become their father. We have a lot of people who pass at the pulpit teaching us. There are those who teach us from this church. Sometimes would spend more than 3 months, people from this church, different departments, passing there and imparting us in different ways. But do those who stand at the pulpit and teach us become automatically our parents? Do they become our parents because they have taught us? No, it doesn't work like that. Teaching someone is not enough to make you their father. Let me take a very simple example. I want to request the teachers of classes to stand up. You are training armies, so you should be standing as armies. Because the way you stood up, it's like you do not know that you are training armies. I normally hear testimonies here. Ndashimira Imana rwose ngiye ngigera muri Itorero mama Abigail nwanyigishe class 1 yarameshe umugisha rwose yaramfashe cyane ndushimira Imana tugashima Imana. Sometimes we would hear someone saying, I thank God since I joined this church, Mama Abigail has helped me, she has assisted me, she has really blessed me. Ngiye rwose class ya kabiri nayigisha na mama Esther byaramfashije cyane birampindura nukuri mama Esther ndagushimiye tugashima Imana. You would hear another one saying, the second class I was taught by Mama Esther and it was really great, she blessed me, I thank her a lot. Ngiye rwose magazano ndashaka gushimira umuntu bita Abishai yaramfashije, Abishai yagize uruhare mu buzima bwanjye, yaramfashije yaranyigishije nukuri ndashimira Imana ku buzima bwe mufashe dushimira Imana ku Abishai tugashima Imana. You see another one saying, I thank God for Abishai, he really transformed my life, he really contributed to my transformation, so I thank him, help me appreciate him. Abantu batandukanye hano baje babigisha. Different people here have been teaching you. Ese umuntu wese ukwigishije ahinduka umubyeyi wawe? Truly, does anyone who teach you become your father? Kubera ko ikimenyime nuko no mu rugendo rwa maklasi yose arindwi nago mwigishijwe n'umuntu umwe. And you have not been taught by one person from class 1 to class 7. Hari n'igihe wingu yakwigisha amasomo abiri.
There's a time this one will teach you 2 lessons. ubwo turi kuvuga class 1 gusa. And we are only talking of class uya 1. kwigisha isomo rya mbere n'irya kabiri. This one teaches you the first and the second lesson. mukagaruka kwa kabiri mama Bigera akazigisha isomo rya gatatu n'irya kane. And then you come on Tuesday, Mama Abigail will teach the third and the tukagaruka kwa fourth. gatatu David akatwigisha isomo rya gatanu n'irya gatandatu. And we come on Thursday, on Wednesday, David takes us through the 4th and the 6th. ubu uyu yabaye umubyeyi wawe, uyu nawe yabaye umubyeyi wawe, n'uyu yabaye umubyeyi. Finalement umubyeyi wawe ninde? Do all these people become your father? Who is your father? Finalement uzaba umwana w'ababyeyi bangahe? Eventually you will be having a lot of parents. So rero kwigisha umuntu ntabwo biguhindura kuba umubyeyi we. Now that means that teaching someone does not make you a father. kwigisha umuntu byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bishingire ukavuga ngo kubera ko nakwigisha ninjye umubyeyi wawe. No. It is not mandatory that whoever you teach you become their father. So ntabwo ariko bigenda. That's not how it dore happens. ko Paulo abivuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 15. This is how Paul says it in 1 Corinthians chapter 4:15. nubwo kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu ni mufite baso benshi ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Even if you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. ababayobora ni benshi. You have many leaders and guardians. You have many teachers, ariko ababyeyi ntabwo ari benshi. but you don't have many fathers. urugero For example, turi mu matsinda atandukanye. we are in different departments here. ushobora kuba uri muri intercession, You can be an intercessor, ukaba no mu basemuzi. and you are in an interpreters. muri intercession ufite umuyobozi, In intercession you have a mu leader. basemuzi ufite umuyobozi. In the interpreters you have a leader. ukuyobora muri intercession ni umubyeyi wawe. He who leads you in intercessory team is he your father. ukuyobora mu basemuzi ni umubyeyi wawe. He who guides you in the interpretation department is he your ukuyobora father. muri ndi tsinda nawe ni umubyeyi wawe. He who guides you in another department, does he become your ukuyobora father? muri BCC yo kwishuri muri university wiga ni umubyeyi wawe. The one who leads you in the BCC department at your school, nubwo does he become mushobora your teacher? kugira ababayobora benshi ntago mugira ababyeyi benshi. Even though you have many guardians, you do not have many parents. kuba wakwigishwa n'umuntu ntago bimuhindura kuba umubyeyi wawe. The fact that you've been taught by somebody, it doesn't make them your father. naberetse ububyeyi icyo ari cyo. ububyeyi ikintu ububyeyi ni inshingano, ni Imana irobanura, ni Imana itoranya ikazana kubw'inshingano kubw'impamvu runaka mu buzima bw'undi. I have shown you what it is to be a father. The fatherhood, it's a responsibility. It's God who appoints you and brings you into another person's life. Ikitonderwa cya gatatu, Now the third notices. ububyeyi ni urwego rwo mu Mana, ntabwo bishingiye kuri gender. ni ukuvuga ngo igitsina gabo cyangwa igitsina gore. ntabwo bishingiye ku myaka, ntabwo bishingiye ku nkomoko, ntabwo bishingiye naho umuntu aturuka n'ibindi byose bijyanye n'ubumuntu. Fatherhood is a spiritual position or office, and it does not depend on gender, male or female, age, tribe, or background. iki kintu cy'ububyeyi abantu bacyumva nabi kuko abantu babisobanura mu buryo butari bwo. People misconceive this thing of fatherhood because they understand this in different ways. ni urwego rwo bumana kuko nk'uko naberetse ni Imana ihamagara ikazana wa muntu ikabahuza kubw'umugambi wayo. It's a dimension of God's sovereignty because He's the one who brings both of you together by His will. ntabwo bijyanye na gender, ntabwo bijyanye no kuba igitsina gabo cyangwa igitsina gore. It does not concern with gender, being a male or a female. nta nubwo bijyanye n'imyaka runaka. And it does not concern certain age. ntabwo bijyanye n'inkomoko y'umuntu It runaka. does not concern the tribe. ni twebwe mu isi, mu mvugo ya sosiyete y'isi tubamo, twaremye dadi turemana mami. We are the ones, in the way we interpret that, we brought something called mom and dad. kubera yuko muri sosiyete tubamo igitsina gore nicyo kitirwa mami kuko ni mvugo ya sosiyete niko bimeze. no igitsina gabo kikitwa dadi. iyo umubyeyi ari umugabo akitwa dadi, iyo ari igitsina gore akitwa mami. iyo ni mvugo yacu ya kimuntu, ariko mbere y'Imana n'urwego. ni ukuvuga ngo ijambo twakagombye gukoresha ni ububyeyi cyangwa se umubyeyi.
Because in the society we differentiate male and female by dad and mom. So we are the ones who invented those names. But before the Lord, it's a position of his sovereignty. It becomes still father. niyo mpamvu rero nk'uko mubizi Imana ntabwo avuga ngo iri female cyangwa iri male. That's why in God's sovereignty you cannot call him male or female. So ni nako ikora ibyayo. That's how he does what he wants. Iki kintu cy'umubyeyi mu Mana ntabwo ari bijyane na gender, no. The fatherhood in the Lord does not concern with gender. Nukuvuga ngo Imana izanye umuntu w'igitsina gore, Imana ikamwesha ububasha bw'ububyeyi ku buzima bwawe. Mu mvugo yacu ya societe normal ni mami kuko n'umugore. Ariko intention Imana ntago ireba rya zina rukuvuga, iri kureba inshingano y'ububyeyi. When you get born again and you are under a female guidance, you call them mommy. But before the Lord, he sees only the spirit that he has sent upon that person, and which is parental which is parental guidance, and also he sees the responsibility through which he has brought that person to iyo izanye umuntu uje mu buzima bwawe muri wa mwanya w'ububyeyi akaba ari umugabo igitsina gabo, no kuvuga ngo muri societe ayitwa daddy. Ni ijambo ryacu rya societe, ni normal. Ariko rero ibyo nibigomba kwica intention y'Imana y'icyari cyo mubyeyi. When God brings a male father on your life, we call him in the society, we call them father. But that does not change God's intention and his will upon him being your father and training you. Ntabwo bijyana n'imyaka. It doesn't concern age. Iki kintu cy'ububyeyi mu Mana birenze imyaka. These things of fatherhood in the Lord, it's beyond age. Imana ishobora kuzana umuntu uje gufasha undi nyamara uwaje gufasha amuruta imyaka ya kimuntu. That's why God can bring somebody to someone who is older than them. Ashobora kuzana umuntu nanone uri mutoya kuwa undi agiye gufasha. And he can bring someone who is a bit younger than the one who is about to be helped. Kubera ko iki kintu cy'ububyeyi ni umwanya w'ubumana, ni urwego rw'ubumana, ntabwo bijyanye n'imyaka ya kimuntu. Because these things of fatherhood, it concerns with God's position. It does not concern with the positions of God. Iki ni kintu mugomba gusobanukirwa. This is something we have to comprehend. Ntabwo bijyanye n'inkomoko aho umuntu aturuka. It does not concern with someone's origin. Kubera ko ntabwo bijyana n'ubushake bw'abantu. Because it does not concern the will of man. N'Imana itoranya umuntu ikamuhamagara ikamutona ikamuzana kuri abo ishaka ko akorera umurimo. It's God who appoints someone and brings that person to the people he wants to serve. Iyo byari kuba biri bishinge ku mahitamo ya kimuntu, abantu bakagombe gushaka abo bahuje, abo bakomoka hamwe, abo bahuje imyaka, bari mu kiciro kimwe, abo rwose akavuga ngiye nago nkunda abadamu, ngiye nkunda abagabo, ngiye ngomba gufata daddy ngiye ni daddy, undi akavuga no ngiye rwose sinyankunda abagore, ngiye sinkunda abagabo, ngiye niyumva cyane mu bagore, ngiye mami nago ari byo ngibyo, ni ibintu by'ubumana. If it was concerning man's idea, then people would be choosing their own ways and how to execute that. But since it's God's ways, people are directed according to God's will. Iki ni kintu kitonderwa mugomba gusobanukirwa kandi no kwitondera wa mugani. This is something you have to pay attention to. Now, reka dutere intambwe. Let's step forward. Ibiranga umubyeyi nyawe mu Mana. The marks, all the attributes of a father. Ibizagufasha gusobanukira umubyeyi nyawe mu Mana. What will help you to identify the right father in the Lord? Niki kimuranga? What characterizes this Arangwa man? niki? What are the attributes of this person? Icyambere kiranga umubyeyi nyawe mu Mana. The first thing that characterizes the father in the Lord. Kandi mwitondere ijambo nyawe riri gukoreshwa mu hari. And remember to pay attention to the true. Kuko harabitirirwa. Because there are people who just give themselves that. Harabita byo batari byo. There are people who call themselves servants of God or fathers, yet they are not. Turukuvuga ikiranga umubyeyi nyawe mu Mana. We are talking of the characteristics of a true father in the Lord. Umubyeyi nyawe mu Mana agomba kuba umuntu w'icyitegererezo. Agomba kuba icyitegererezo. A true father must be a model of life. Ntago ndi kuvuga ngo abintungane. I'm not saying that he should be perfect. Ntago ndi kuvuga abintungane. I'm not saying that they should be perfect. Ndi kukubwira ngo abe umuntu w'icyitegererezo. I'm saying that he should be a role model. Umuntu ushobora kukwinspira.
He has to inspire you mu kwiyegurira Imana kwe, in his mu consecration, buryo yizera Imana mu myizerere in ye, the way he believes in God, mu guca bugufi no kugaragaza imbuto z'umwuka wera, in his humility and demonstrating the fruits of the mu Holy Spirit, kwezwa mu gutinya Imana, in his purity as he fears the Lord, mu mwete we mu gukunda Imana, ndetse n'umwete we agaragaza mu bintu mu nyungu z'ubwami bw'Imana. in the passion and the zeal that he demonstrates in the benefits of the kingdom. Agomba kuba ari umuntu w'icyitegererezo, He has to be someone who can be learned after, umuntu ushobora kureba ukamwigiraho ikintu runaka, someone you can observe and you learn after them, umuntu ushobora kumureba ukavuga ngo kameme iki kintu hano aranchallenginga, Mana umpaye nk'iki kintu umuntu afite rwose, wamaye ubuntu buri ku mubyeyi wanjye, nanjye Mana ndagushima. someone you will observe and say, he has challenged me towards this thing. If God gives me this grace and I become like him, then I will thank him. Reba ubuzima bwe abayeho gute, ameze gute, urugo rwe rumeze gute, reba nurebere ububyeyi ntabwo baburebera ku gatuti aha. You don't observe fatherhood at the pulpit. Just look beyond. See how he works, how he lives, how he interacts, even after the pulpit, outside church. Reba uburyo abayeho, See their lifestyle. reba ubuzima bwe, See his life. reba urugo rwe, Observe his marriage. reba urushako rwe, Observe his marriage. itegereza uburyo abana n'umudamu we, See the way he relates with his wife. reba uburyo abanye n'abandi. See the way he relates with other people. Kubera ko hano rwose umuntu wese yaba muzima. Because at the pulpit, anyone can pretend to be okay. Urabona hano usutseho icupa ry'amazi ukarizana ukarusukaho hano. You see, if you grab a bottle of water and you pour it on me here, Rwose iri jambo nasohora mu kanwa ni iringiri. the word that I will release from my mouth is this: Imana ikubabare kuko utazi ibyo ukora. the Lord forgive you, for you do not know what you're doing. Nakora nk'uko Kristo yakoze ku I musaraba. will do what exactly like Jesus did at the Ubababarire cross. kuko batazi ibyo bakora. Forgive them, for they do not know what they are doing. Ariko ubikoze iwanjye, But if you do it at my home, ushobora kubona iyindi shusho utabonya. you might see another image of me that you never saw here. Urabizi nabwiye abantu muri clip ya mbere, I told people in the first service, niba ari ikintu ugomba kwitondera cyane, reba cyane ubuzima bwe mu muryango we, urushako rwe, urugo rwe, reba hariya. if there is something you have to pay so much attention to, observe that person in his family when he's surrounded by his people, his home. Mu bintu by'ibanze agomba kuba mu icyitegererezo cyane cyane hariya ubuzima hariya mu muryango, mu rugo rwe, mariage mu rugo rwe, hariya reba hariya. One of the basic things you have to base on, look at him in his marriage. Murabizi Imana yaremye iki kintu cy'urushako ni mystery. You know, this thing of marriage that God created, it's a mystery. Nubwiru. It's a mystery. Reka mbabwire rero batoya muri hano. Let me tell you, young people who are here, Urushako marriage, ni ikigo umuntu atorezwamo guhinduka. it's an institution where someone is trained for transformation. Reka nongere bisubiremo. Let me repeat this. Batoya muri hano. Young people who are here, Ubu ngubu noneho nemewe noneho kubigisha urushako. right now I